matong pasok-pasok nami tuamu ya anak nami. Asi marwan itu dulu iman no nakapangiduan nami tuamu. Nuang pero mahamin nanang manabe-nabe hamu. Ya, Asa mengarah di mahamu bisi atur hamu wabarisan. Ya, Dihita saluhuna. ali-ali nilai nami dia balatikyon songon sakti-sakti ni ali-ali nilai nami songon nedu dato tua doron nami titinna tinoba golang-golang pangarahuna oti sesadia be nabi doni ali-ali nilai nami setu hatta mana manggohi pasu-pasuna jadi abang parmusi nami nenek pasaton harbani sakti nami baik namang mana umbar tuji nagirang-girang ibet kamu para dia
dong. Boha adong na suwingot mang terlanjur salah tu na tuon. Mangido maaf awi berjulu tua mula berok tu keluargana anak-anak sasulena. Mangido maaf mau tuamu nang soni ka ruh masyarakat Posko mana tahu ada yang salah ucap atau salah ngomong atau salah gerak ya dari kami semua dari seluruh masyarakat Posko meminta maaf. Untuk itu alana na ni BG na talaga ni bereng di mata na tutuon nga sa rumah dangadong. Jadi alani i sian hami pangiduan ni aka induk maurokon naing san poskoon arong sara pangiduan na lagu asameriah nama alana on nama na terakhir berengon na nami perposkoon di bertibion na tutuon sebagai tanda terakhir kami ingin dona mengebas seruan kami salah perluahun sali sekalian nama patuduhon halalas ni rohan kami na selilingot tunetutun asa unang be adong na acit di rohan yang lagi ang natutun ng perjululau ng kami na tinggalon tarlu mo bi tusude akap pinoparna di sini amang bermusuh nami ay songon sana akaning daro kubereng ana pita-pitana ori bahasa pita-pita kan Dabi lah, dabi. Nipus doon. Dan lain ke rumah kami naik manupan pahamu. Dihamu kadongan sahut. Yang luar musik kami, naik nama kami manupan doan sahutan kami lingkungan Poskon. Asa baik kamu musik nahu parkus.
Setabi bolon ma di keluarga namar habut niroha. Terlumo bilima di lainiba Pak Daniel song-songoni lainiba si juta. Na julunian do layang kota bebia deh le juta. Tong do disan di perak deh. Mau lihat mak. Di lainiba si Daniel. Lai salpuma akan nalunguni di laiku. Molo merasa kehilangan. Tongdo saluhutna anggota PBB naroon merasa kehilangan. Nian pangiduatta tutuhan naing dunian terus rapita do na dua ton. Alai maju tikina di pangalak ni tuhani tangyang nami tua mata nomor 2 di bata. Anggiak ma ina naong sujumolo sa hormat tuon gabi si parsidohot di inganan naong pinaradi ni tuhani. Jadi alutna keluarga besar Silitonga, kami sian anggota PBB mengucapkan turut berduka cita. Dia Palatikion, disodo ketua sekjen dot anggota salutna, ngalaho pasahaton anggaran dasar. Oti sesadia anggaran dasaron kesepakatan di laiku Pak Daniel. Ido kesepakatan nih anggaran dasar PBB Kecamatan Ragi Guling. Jadi parmusik nami pasah hajo pita-pita susongon na babak parmusikan. Oke, dalam rumah. Oke, berem, mama, ngabe, nggak gitu ah, nang bola tangis, gasak terus. Luar biasa. Nah jadi, songon hata nih silua, nih BBB. Asa songon tidak ada nama tuai madu orang nami sistem mana tinoba tunggu nama sopu-sopuna odi sesadia be nabi nasani organisasi PBB saya materi batama nama nabai pasu buni Kita udah dengan kota. Berarti mati mula ada lawan rekan juang sekecamatan Ragi Guling. Bergasi ruang mula ada ruang Marli pasiroha doha kalau mangereng ima songon bakke ni na tua nami nang pihak di puguni alamanon to dan warung be na boy taddo kau selain madok mulate gase tuatta ma tabo kamuna aka parsaulian pasamodan dan lima dulu so marabai hatai boleh hati gudang madohonon nani Tuhanmu anggota PBB saluhna saya di lewat Tuhan ma Tuhanmu ahi pason panjang di umur nama membuat api.
ulaun hormatun ni namburuan. Suang songoni nang dipunguan ni siopat pusoran. Punguan ni siopat pusoran asal mamu ruk masuk mahita. Bagasan partikiro. Jadi dison abang Pak Dani rodo hami siat tu di Bakarna siat di Sadawelu. Jadi lani adong do di baku muhami songodelan nami manupahi di ulat di bagasan tikio. Jadi yoti karena gudang peo asmaruham. Nah, anak semua ini sian angkasa dasar sian buatan. Tokno adong biso. Alani lah surah nami di bagasan tikio mana tugasnya dia berno. Laos rasa nami yang diwamu bahasa ilas asmaruham. Boleh hati mas Moni bahana saya kami. Tuh di Bagara nak semua di punguas itu di Bagara. Ison roro hame punguan peparan oku parhutala buru bere do bere nadi huton ni na buru namion diulang saur matuani na buru namion mungkin on nama molosiak punguat da on nama ulaun hara terakhir perpudi tu na buru namion alai pas mado rohamuna dihamu pinaparin na buru namion mulo tumpe adong diaka ulaun tukudian nyarion Osro hamuna tetongdo adukan nami atau lo muna. Song ini mah di naburu nami. Naburu di song rodo hami ke bapam. Ima. Ngawadohot power hot toko tuingan pasatok kinang. Osro nami naburu di nahorang lobibe kungon nami sa lilingon. Baradupun naburu nami on. Posroh namin na guru totong ma manupa masahalam gabi siguro paso-paso ma tuhamin sa luhut na akan natin na dikomol karlubuhi mati sa luhut akan pinaparamo song-song ano maditikyaw mo say dison hubo kami do angka Dihamu baru nami bersedia hok kamu na Wadik sesadia pe angkar dasar na hupa tu pahami ditikyaw totong ma songhatan ini lutur dohon nami asa titim manatin opa golang pengaruh na otik sesadia pe angkara dasar na pinatupan ni hubungan perhutala buru bere iba bere amat tadi batama naman bohi pas-pas Wala atin mga dipuwat tayo, wala atin matong bituan. Nasa totong, mangiring-iring, magpakarihita, ulay na mga rancang. Ula ron, sa metong, di pala ditikyon. Di pa rin alam, di na ron ka pala ditikyon. Dison, hami rodo, siyan pungon na pusoran. Di pa na diutod ni nagpuro namin na ulilagon. Pulo siyan hami siyan pungon ni pusoran. Uy dohonan. Tira na memang agawat dohami. Di ba di parlaw ni ina na tahurong yun. Tunga pala holong dorohani o dihami tulang nga. Dapat so dito hami kakatulang nga. Tungdo apala holong di na puro na yun. Kumpe sa otik hata dohonot tu na puro na yun. Kumpe naong gabi baki na puro na yun. Tamaro dohonan namin sa otik. Kasi jalan marihok na puro. Jadi jalo Tuhan di maho dilabing na. Dokso ni matong dihamu alis at tabi berjuluh doktor tu alak lai sidani lai tunggani. Nyan pamurung murah dua leh. Ale apa lagi dikyon pang babahay ng majolay dah. Berarti mah dihamu kang tong buru nami. Guru sama pangidun nami muhamura. Anak dia buru nami on muhamura selalu. Terlumuhi bayat tong niat tu lain aku lain tu bere nami. Bapak di sidani mangiru hami untuk juluanon. Sayang giyak manian barita nauli barita nadenggan. Bigyan nami itu juluanon nakut sumuli bigyan ni saluhut. Akat untuk taramar halok doha apalagi dikyon.
Saya bajang matong murmuna lai. Lutunya muna sa lut kinapara. So kung gajang ni urina boru namion. Atau kamu tok nyan di lokasang ni pason. Tok kamu di ramo di Tuhan. Jadi sok ni pilih. Dison rolo kami siat tongani punguan di sobat pusoran. Lima di nalaho pasahat ton. Songon anggara dasar naung dibuka kami di tongah-tongah di pungan nami pusoran. Batuk susah dia bilang melain aku yang patu pahami benar nami ni antum lepas bawa menawar jaluk. Unang berik kamu sebel gani hebeng ngalai. Ale berik kamu siap burung nami. Let tahu na ro honok tulay nami. Tumpe nang lao na burung nami on. So na along doktor saya na hatay di tengah-tengah di bunga di waktu orang. Lanjut kamu Aduh kan nama kamu selalu mau lihat mana itu hatta mau lihat mana dihita selalu nah sudi dengan di bahasa munenga di bahasa tamu Tuhanin melalui anggaran dasar nakapatu pagigano sudi natapuk kadi kita tuh mampain anggaran dasar songon di tuan di Banara kesepakatan di tuan di Banara do mana mampain anggaran dasar suam songon di Parutala kan kesepakatan jadi mau lihat mana itu hatta mana dihita saya sih malah yang tadi bapak dengan bahasa di pasar makas pasuna tuhita saluhut namar kapologi dari nama sudah dalam perasaan mengenai saya tuladengkan nama di patuka Ahmad Dhani di tujuan Aryon sudah buat imahani lain pe yang penurunan nih hampir sedia biang jadi di son ama songon nama persingkat waktu di son hamis sian punguan ina kamis lain merede majo songon ede perpisahan nami tudongan nami ina kamis ima opung sentika boru sibarani jadi gedeho kami majo songon ragu perpisahan nami tu halang inangon Molu pasoria
poparan ni dainang natahaholongi manrata paduk-paduk apalagi tikyon. Kau matutu termasuk ale-ale ni dainangon. Jadi sonari naturut kami berduka cita sona idongan namin nagtipungan nina. Nung 2 hari kami kehilangan. Dari tahun na lewat parsuara sada. Sonari parsuara 2. Jadi dang terdok dang lungun rohan nami na tininggal hon ni day nang natahawlong yon. Boy marohon lewat day nongon. Dakya sirak kami hudur sa hudulat di bangku gereja. Dakya au di jolo au di pudi, au di jolo inongod di pudi. Kumarkirikana dohami mulai sa nautadda. Ala itu masaluhod aku darairo di bani nongon. Terpai marohami marguru. Sanga na nilay kami nongon anak bawang. Ala sa tulap inongod jong-jong maredde. Nang pa sa marguru inongon. Hudu di mana jongjuk kami asal marak maredde. Argado di hami suara ni day nang natahawlong yon. Song na nidong ako nakinig kumanina. Gomos kami mangido. Tuweda si Daniel. Ikokomay nang namanggati inangon di parsuara 2. Bawas sudekor ni inong itu gareja asa tabuka. Unang gabi di si pagko di lamari din nanggap. Jadi di hoinong. Sudah husit tado hata-hata na sa lilingon. Mula dihabirak ko yung udol. Wala kita na juado na bote ino Tuhan. Sonari nga perjolo inong dialak Tuhani. Tinggal mahami di porti nagok. Hajitod na nagok ilu-iluan. Selamat jalan maliho inong. Selamat tinggal malihami pungwani na kamis. Maulian. Ni para kamis minamon. Buri. Mama aku besok kampung hari ah. Masukkan pak berdua. Mulai baik di ngasenay. Nina. Mangino kami bos ko aduh. Sabon muna. Dihangi at pagkakalaman na tarungobi masuk diyan ang Daniel sito na. Sa magtubuaw nalaw mangiton sa luhut na tarungobi dibagas ni Dorong Tuhani. Inang dan terpalos sami pambayana munai. Orang ondo pangibaku Tuhani merhite-hite tamiyang siang dia mani anak diamuna di leon haseadon do gajang umur muloboy yan son gajang umur ni natutuan nami umma asa boy hanap ka na poso nalaw maniroi sa luhut na diamuna ina para gamis dari sa linay na hudok tani mula ati kurang na diamuna
Tumuan ni nalihutan ni inong nami na rujuan. Hindi ma. Matuturi hamuna bona ni hasuton nami ditikyon takason na binereng muna rodo hami siadongan sa este muna lumubima di Amadani sidhonon nami siatong-atongan ni STM nadohot dohami marlungon ni roha sisada si taono dohita sisada silas ni roha ramungkin mulai di nama rujung ngolu na tua-tua tao ra diberi kamu na do tunso retape saluhu na anggota STM alai dihubasi STM do saluhuna akan narikot nanaing si ulah honota bolo peatok kumura di pangulau ni STM gabi silas niroha matong ditong-atongan ni hita sa pumuan STM naberiku na silohonon nami siap tong-atongan ni STM alanok kumoto hamido iya na tua-tua nungga saur matua jala siap tonga-tonga ni STM tak nang adong be pangapulion tuak katiki na mangihut ison ma ala hita do habol bulahan na amat harapak masih tawar do hita jadi datang nagabe pola robe pungguan STM tak mangapuli hamuman ang nama mangpuli kami di nama sabuy dipatu pahami sungodalan namin mangrupi hamu dipat saur mautong ni na dua-dua tahun unang matong bereka muna yang bernilai na alai kesatuan nihita namar donga sa STM matong bereka muna martuka borni holan na patulmehon ulau persal motor di na dua-dua ini langsung pasat kami songon silua nami manang na pangurubion ni tangan nami tuhamu na bonani suhut asa kuliah tok kami jolo tersungunima di hamu bonani suhut nami wa adong dope dan kadongan nama nabai jadi di hamu na parmusik nami naik pasangaton siluan di tangan nami mahami tuponani hasut nami asa ulur kuliah tok kami jolo ama baik dawang majo godang sikirang-kirang ini mah baik dama
interior yang tiur ni hari tiur ni pikiran ima memang udah ada cerita kota ima pasal berdua uni nampur namion nah keningan ngagudang jauh hamuna ada batu-batu dan ini orang yang terbudak sehingga makanya tuan teribata itu hason isdi hamuna utaran di nebungannya asal dia kasungan itu orang kami sehari dulu awak pengobi hata nauli hata nedengkan nauk biasa isdi akan Allah kamuna saya hatta nama nulubi matutu raja nami asa korpus tikonatuk kusabang na walu butuh mangalit permata mangalualu di balian dia bangkat di hutan dari angko mangalualu bangga be perorasan nak pinasa ni akka udah muna nama horong rotam kok mayat to muna marto ngani jauh matutu aku amu mah tanahuli aranigan Orang ni udah ni budak tu di son. Ada yang kita tahu no, ada apa tu, ada nauli. Dan dia bantu tu. Apa itu orang ni? Dia orang lain yang orang jauh, orang ni. Lokam ada salah kesempatan Orang yang nak suami ulang tuntun. Dimana mulai kamu nak sulit nak padirohan na sensirohan na jadi senai orang kamu nak berlaku berlaku ya dan ada yang nanti kau masuk berada sehingga yang ada orang muda dan hidup raja nami hula-hula nami doa tulang nami raja nami sudi hata nauli tanegan ini saat tamu Tuhan nang sore tulang nami ima tulang kumpul tapi nasamu at pasuhawat ada uli Tuhan asih matorah ya waktu dewata dibalas sudi itu kumai Tuhan akabidok karena nasi tinggal huli nabi raja nami nauli dengan napi nasamu nat kami nang tarbalos kami amang raja amat tadi batama nama paloson nauli dengan Tuhamu saluhur nahula-hula nami si baranin song-songi nang tulang kami butom asa dapok masuk di dok nama tua aik merjulak-julak siap batu julak-julak nai dinai tu tabu-tabu hata pa nauli hata panggabian napi nasamu Tuhan yang akan nami kot maya to apod nangi martong nani jauh tutuh na duhur tioy na lote hata nauli hata mabian perhorasan napi nasamu Tuhan yang anak komuna sayunang mamuba sayunang mamau saya sahat sortu saat tu batian di badholena ngasahat di papuhamu Tuhan di papu Tuhan hata nauli dan di apuhami hata perhorasan paggabian napi nasamu Tuhan saya sahat mahita saluhur na tu paggabian uhut tu perhorasan sidok bote mahami raja nami Tong ada. Kamu jawab kerabomon itu lainnya. Di keluarga. Jadi ada orang sangat tuhami, atik tu ngadong. Karena yang pasal ton hata nang use, alanan mau ngai buka ulia saat tujuh nadang goi be madok hata. Sonare mau pasal kami partikia, terlumo bi masian buria. Pasal ton hami mak, adong si pasal ton si buria. Kalau pakyang mau tu nadenggang, imajul siang kami, perkara itu terus pakai teritari, pasal ton lain mak Tuhan mulai hati. Adong dobesya kita manginam, molo dong asa tamulay macarata marede mahita.
Namangulu ikon mate asa tunde dan musik. Daging odo gabe bakke jala ikodo malake. Bakiti itu hasanga pomnai. Asa sogo bakiti tu hasanga pomnai. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi porbadia. Amin. Aku doha heheot dohot ang uluan lim na Tuhan Jesus na mangulo do galug na porsiha dihaw atik pe mate ibana jaladang mate pe ibana rodi sa liling-liling na amen martang yang mahita. Alin Tuhan debata aman namin na di banua gijang naso marmulan naso marujung doho ay naso ulo suda do akataon alay lamoru jalalam suda do bohal nami di tanoon. Jala hatot do hamil lausal pusian kasiang anon. Sumoni ng dungan namyon naung jinuli tuari naso rasuday. Nung ngasal pusuday ngulo na di tanoon. Jala nung naritinggal hon sa luhut arta na olo buruki. Sa ipaingot mahami taringot tuha susuda ni dohal nami. Asa huwas hami lau masuk tulinganan na pinaradim. Jala asaw ng tarsonggot hami. Moloroho majauh hami. Sa ipahot mahaporsyon nami tuhot, asa marhiras ni roha hami maninggal hot inganan pardangolanon. Akum ni apuli marohan ni namarsak dison, ima akadongan ni namateon, akatongdong na, akaali-ali na rodi suday akas nasolhot tu ibana. Asaw nang madili na sida ala ni sitaw nonon. Sa itaiti jalatogo marohan ni hamion tuho. Asalam malung rohanami diinganan nasonang dilabungmu. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.